Muraho, reka twongere tubahe ikaze ku makuru akomeje kugaruka ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Hakomeje kuvugwa byinshi ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma waguye mu bitero bikaze byakozwe na drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Rubaya. Iyi ni ya Kure TV igiye kukugezaho operasiyo yose uko yagenze kugira ngo izi ndege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirase kuri Liyetona Koloneli Wiringoma. Mbere yuko twinjira neza muri iyi operasiyo, ndagusaba gukora subscribe, wibuke gukora ku nzogera kugira ngo amakuru dusize ajye kugeraho gatanu kuri gatanu. Watwandikira ijambo yambo kugira ngo tumenye ko tubanye neza gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Bivugwa ko ibi byose bijya kuba Liyetona Koloneli Wiringoma ndetse na General Makenga bose babarizwaga muri aka gace ka Rubaya. Aba bakomando bombi bakaba barageze mu gace ka Rubaya mu bikorwa bijyanye n'umutekano, bitewe n'uko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyatangije ibitero bikomeye byo kwambura ma 23 aka gace ka Rubaya, bitewe n'uko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwamaze gutanga ikirombe cya Rubaya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko ubwo ibikorwa byari byabajyanye byarangiraga, General Makenga yaje gutaha, Wiringoma agasigara Rubaya bitewe n'uko yari afite ibindi bikorwa bya gisirikare yagombaga gutunganya. Amakuru duhabwa n'isoko yizewe ivuga ko drone ya mbere yaje mu masaha y'isa 8 mu gicuku, ndetse sinyari za ma 23 n'ubwirinzi bw'ikirere bukaba bwaraje kubona iyi drone mbere yuko irasa ku ntego. Bikimara kumenyekana, amakuru avuga ko Wiringoma yahise ajya mu ndake ikomeye cyane iri munsi y'ubutaka. Iyi drone ya mbere ikaza kurasa misile ebyiri zaguye mu gikuyu, ndetse bivugwa ko izi misile nta muntu n'umwe zigeze zihitana, bitewe n'uko iyi drone yagaragaye kuri radari z'igisirikare cya ma 23 mbere yuko irekura misile yari yikoreye. Amakuru avuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma yagumye mu ndake kuva mu masaha ya saa 8 ndetse byagera mu masaha ya saa 10 maze kurambirwa akazamuka. Bikavuga ko yahise ajya kuryama aho yagombaga kuryama, kubera ko bari bizeye ko izi drone zitari bwongere kugaruka, bitewe n'uko iyi drone yari imaze kurasa ikagenda. Ahagana saa 10:20 nibwo drone ya kabiri yaje, ndetse iyi drone zirasa ku ntego. Binavugwa ko iyi drone itigeze igaragara kuri sinyari z'igisirikare cya ma 23, ndetse nta n'umuntu wari ku burinzi cyangwa se abagenzuraga ikirere bigeze bamenya uburyo iyi drone yaba yarageze ku kigo cya gisirikare aho Liyetona Koloneli Wiringoma yarari, ndetse na systeme z'ikirere ntiziyibone. Iyi ikaba ariyo yahise irekura misile ziremereye zahise zirasinza Wiringoma yararimo, ndetse bikavugwa ko abandi basirikare bari bamurinze ubwo babonaga ibi bisasu bitangiye kwikubita ku nzu yari irimo Koloneli Wiringoma bahise birukanka, ndetse ibi bitero bikaba byarahitanye Liyetona Koloneli Wiringoma n'umurinzi wari hafi ye gusa nanone kandi hari amakuru mashya agaragaza ko izi drone z'intambara zakoreshejwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ari drone nshya zo mu bwoko bwa Wingilong, zikaba zararase misile hanze ya Rubaya byibura mu birometero bigera ku 10 uvuye muri Rubaya. Ibi bikaba byemezwa nk'ibyatumye systeme za ma 23 zirinda ikirere zitabasha kubona izi drone zarashize misile, bitewe n'uko zari ziri mu ntera ndende cyane, bigatuma zihamya ku ntego. Ubwirinzi bwa ma 23 butagize icyo bukora, cyangwa se ngo abarwanyi ba ma 23 be bazirasa mbere yuko zirekura misile zashenye inzu Wiringoma yaraherereyemo. Izi drone nshya kabuhariwe ziri gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba ari drone zakozwe n'igisirikare cy'Ubushinwa, ndetse zikaba zifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero bigera mu 4,000. Zikaba zifite ubushobozi bwo kurasa misile mu ntera iringaniye, ariko intera itari ngufi. Bivuga ko bwari yashize umwanya muto ugera mu minota byibura nka 30 gusa aribwo drone ya gatatu yaje ikarasa muri santere ya Rubaya. Misile zarashwe ni drone ya gatatu akaba arizo zahitanye abaturage benshi cyane, bitewe n'uko iyi drone yaje irasa muri santere yari irimo abaturage benshi cyane. Ibi bikaba byaratumye ma 23 isora amatangazo yagaragazaga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gukora ibyaha by'intambara, bitewe n'iyo drone ya gatatu yari imaze guhitana abaturage benshi cyane b'inzirakarengane baguye muri iki gitero. Hari andi makuru akomeje kuvuga ko abacancuro b'Abanyamerika baba Blackwater aribo baba barohereje izi drone zakoreshejwe zirasa kuri Liyetona Koloneli Wiringoma. Wakwibaza uti byagenze bite rero? Bivugwa ko aba bacancuro baba Blackwater bakoranye n'Abanya-Isiraheli ubundi bagakoresha Pegasus, system ikomeye y'ubutasi ikoreshwa n'Abanya-Isiraheli ifite ubushobozi buhambaye bwo kumviriza amatelefoni. Bikaba bivugwa ko iba ari byo byakoreshejwe. Ubundi aba bacancuro baba Blackwater basanzwe bafasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operasiyo zikomeye, bagagurutsa drone z'intambara zikerekeza Rubaya zamaze kumenya neza aho Koloneli Wiringoma aherereye nyuma yo gukoresha iyi Pegasus. Ibi byose bikaba ari bikomeje kuvugwa cyangwa se kugarukaho n'abakomeje gusesengura ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaragaza uburyo izi drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba zarabashije kumenya aho Liyetona Koloneli Wiringoma aherereye. Igisirikare cya ma 23 kikaba gikomeje guhura n'ibyago bikomeye nyuma y'urupfu rwa Koloneli Castro waguye Kicanga, ndetse kandi nanone mu minsi ishize Koloneli Claude warwanaga ku ruhande rwa Rwirwaneho nawe akaba yarahitanwe na drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo ubwo yarasirwaga mu misozi miremire ya Minembwe, agace kari kuberamo imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije ku kibuga cy'imirwano, ndetse n'igisirikare cya ma 23 gifatanyije na Twirwaneho. Muri iyi minsi
munsi ku kibuga cy'imirwano igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kwifashisha drone z'intambara kabuhariwe. Ibi biraterwa nuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyazanye abacancuro benshi ndetse bagashyirwa mu bice bizengurutse ibice byose M23 iri kugenzura, dore ko kuva Uvira ukajya Karemi ndetse ukazamuka Kisangani, ibi byose ari ibice bibarizwamo abacancuro bo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bakaba bashinzwe gutanga amasomo ya gisirikare, bagakoresha systeme zirinda ikirere ndetse bagakoresha drone z'intambara zigaba ibitero mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23. Bakuva bahagezwa ku bwinshi, ibitero bya drone bikaba bikomeje kwiyongera mu bice byose M23 iri kugenzura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gutangariza abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kuva yatorwa yahagaritse intambara nyinshi cyane mu isi, harimo n'intambara ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare cya M23. Ibintu byongeye gutungurana mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje guca ibintu mu bice bitandukanye. Ni mu kiganiro kizwi nka State of the Union, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangarijemo ko yamaze guhagarika intambara zitandukanye ku isi, harimo n'iyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Trump yavuze ko kuva amaze gutorwa amaze guhagarika intambara ya Israel na Hamas, intambara y'igihugu cya Iran na Israel, intambara ya Armenia na Azerbaijan, intambara ya Serbia na Kosovo ndetse n'iya Ethiopia na Misiri bapfa umugezi wa Nili. Abasesenguzi ku rwego mpuzamahanga muri politike na diplomasi bakaba bahise bibaza kuri ibi byatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bibaza ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yahagaritswe mu gihe ikomeje gukaza umurego ndetse inagukira mu bindi bice bitandukanye, bikanahuzwa n'ibyabaye ubwo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakoreshaga drone z'intambara zikarasa kuri Liyetona Koloneli Wiringoma. Bitewe n'aya magambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bikaba bigaragazwa nk'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifite uruhare mu rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Haribazwa niba Perezida wa Amerika ashobora gutangaza ko intambara yarangiye kandi igikomeza, ndetse bitewe nuko abanyamerika bamaze igihe kirekire bigamba kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nabo bakaba baramaze kwemera ibyo bahawe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gucukura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwivanga muri aya makimbirane akomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kubera ihangana rimaze iminsi hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa, tutibagiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Abarusiya ndetse n'Abashinwa baraje bigarurira ibihugu byinshi bitandukanye ku mugabane wa Afurika, cyane cyane ibihugu bikungahaye ku mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bitandukanye nka peteroli. Ubwo Abanyamerika babonaga Abashinwa batangiye kugenda bigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro ndetse n'amariba ya peteroli mu bice bitandukanye bya Afurika, Abanyamerika batangiye gushakisha uburyo bushoboka bwose bwatuma bongera kwinjira muri Afurika, bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonaga igihugu cy'Ubushinwa kiri gutera imbere cyane, bigatuma Amerika yifuza kugaruka ku mugabane wa Afurika. Imbarutso yaje kuba ubwo igihugu cy'Ubushinwa cyashyiraga imbaraga nyinshi cyane mu gukora imodoka zitwarwa n'umuriro w'amashanyarazi, ndetse igihugu cy'Ubushinwa kizikwirakwiza ku isi hose. Guverinoma z'ibihugu bitandukanye zikaba zaragiye zigura amamodoka menshi atandukanye yaturukaga mu gihugu cy'Ubushinwa, bitewe n'uko izi modoka zidakoresha ibikomoka kuri peteroli, zitanduza ikirere kandi zigahenduka ugereranyije n'izikoresha ibikomoka kuri peteroli. Ibi bikaba byaratumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye by'uburengerazuba babona ko bari gusigara, bitewe n'uko Ubushinwa bwari bumaze kwigarurira ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro agezweho akoreshwa mu gukora batiri zijya mu mamodoka akoresha umuriro w'amashanyarazi. Ibintu byateye ishyari rikomeye ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwifuza kuba bwagaruka ku mugabane wa Afurika nabwo bukaza gushaka aya mabuye y'agaciro agezweho kugira ngo nabo bagire ubushobozi bwo gukora aya mamodoka atwarwa n'amashanyarazi, nyuma yo kubona Ubushinwa bumaze kwigarurira isoko ry'isi yose. Ibi bikaba byarahumiye ku mirari bitewe n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bukitwaza kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye amabuye y'agaciro agomba kuyifasha guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa ku isoko ry'amamodoka agezweho. Felix Tshisekedi atangira kwegera ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yiyegereza cyane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, amwereka amabuye y'agaciro abarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse amwemerera gucukura amabuye y'agaciro ashaka mu birombe bitandukanye. Ibi byatumye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumva ko igihugu cye kibonye igisubizo ku mabuye y'agaciro cyashakaga, ndetse kugira ngo bagabanye icyuho cyari kimaze kugaragara, dore ko Abashinwa bari bamaze kubasiga mu bikoresho by'ikoranabuhanga, cyane cyane imodoka zigezweho zitwarwa n'amashanyarazi. Tshisekedi yarabizi neza ko Abanyamerika bakeneye amabuye y'agaciro abarizwa mu kirombe cya Rubaya, dore ko muri iki kirombe cya Rubaya kibarizwamo amabuye ya korota akenewe cyane n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kirombe cya Rubaya kibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nicyo kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro menshi ya korota yoherezwa ku isoko, dore ko amabuye menshi y'agaciro ya korota acukurwa ku isi 15% yose acukurwa mu kirombe cya Rubaya. Ibi bikaba byarafashije Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi kumvisha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu agomba kumanuka
akamanuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akarangiza intambara. Ndetse ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigambaga kuba yararangije intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba byaratumye isi yose yumirwa hibazwa uburyo perezida Trump yaba yararangije intambara kandi urugamba ari rwo rushyushye. Bikavugwa ko ibi yabitangaje ubwo yari amaze kwemera ubusabe bwa perezida Tshisekedi. Kugeza muri aka kanya hakaba hari abemeza neza ko ubutegetsi bwa Trump bwaba bwagize uruhare muri ibi bitero bikomeye byakozwe muri Rubaya. Ibitero byabashije guca mu bwirinzi bw'igisirikare cya M23 ndetse radari za gisirikare ntizirabukwa icyabaye, dore ko baje kubona izi drone zigeze hejuru y'ikigo cya gisirikare ubundi zikabamishaho urufaya rw'amabombe. Abasesenguzi ku bijyanye n'intambara zikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haribazwa niba ubu buryo aribwo bwaba buri gukoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurangiza iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko Wiringoma yicwa, byatangazwaga ko igisirikare cyo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba cyagabye igitero kinini cyane muri Rubaya, ahantu byavugwaga ko haba habarizwa abasirikare bakeya cyane bo ku ruhande rw'igisirikare cya M23, dore ko byemezwaga neza ko abasigaye muri aka gace ari abagombaga gucunga umutekano w'abaturage. Ndetse n'ibikorwa bya M23 biri muri aka gace iri kugenzura gaherereye muri Rubaya, ndetse hakaba hanabarizwa ikigo gikomeye cya gisirikare. Byemejwe ko abarwanyi ba M23 basigaye muri aka gace ka Rubaya bari guhangana n'igitero gikomeye cyoherejwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitero cyarimo abacanshuro, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, abarundi, igisirikare cya Tanzania, igisirikare cya Angola, inyeshyamba za FDLR na Wazalendo. Ndetse M23 yahise yohereza umusada ukomeye, aba bari bagabye igitero baratsindwa. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashakaga aka gace ka Rubaya ku kibi n'ikiza, bitewe nuko ikirombe cy'amabuye y'agaciro giherereye muri aka gace cyari cyamaze guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwaragombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo Rubaya yamaze kwemererwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibe iri kugenzurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byaje kugorana bitewe nuko abasore ba M23 bakoze ibishoboka byose bagasubiza inyuma iki gitero, ndetse bakaza kubona n'umusada ukomeye, abari bagabye igitero bose bagasubizwa inyuma. Ibi byababaje bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashakaga iki kirombe bitewe nuko cyamaze kwemererwa ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twinjire neza mu makuru y'ibanga akomeje kuvugwa kuri iki gitero. Amakuru aturuka mu butasa tugeraho nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabifashijwemo n'igisirikare cya Israel ndetse n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagaba igitero gikomeye cyaguye gitumo igisirikare cya M23 hano muri Rubaya, igaza guhitana Liyetona Koloneli Wiringoma, ndetse bikaba binavugwa ko Generali Makenga nawe yaba yamaze kugwa muri ibi bitero byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Haribazwa uburyo izi drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo zaje kugwa gitumo igisirikare cya M23 zikarasa ku bayobozi bakuru, bitewe nuko M23 ifite ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare ryashyizwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ryayifashaga kwirinda ibitero by'ikirere byakorwaga n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kuri iyi nshuro rero byaje kuba agahoma munwa, bitewe nuko igisirikare cya M23 cyisanze drone zigeze hejuru y'ikigo cya gisirikare zigasuka ibisasu biremereye, nibyo byaje guhitana Koloneli Wiringoma. Kibazwa uburyo uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwabashije kumenera mu bwirinzi bw'igisirikare cya M23, ndetse n'izi drone ntiziboneke kuri radari z'igisirikare cya M23, ahubwo bakisanga ziri kumisha urufaya rw'amabombe. Ibintu bivugwa ko byabayemo akagambane gakomeye k'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cya Israel. Hari amakuru yemeza neza ko ibi byaba byakozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bunaniwe gukura M23 muri Rubaya, kandi yaramaze kwemererwa ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ari impamvu ishingirwaho n'abasesenguzi bakomeje kugaruka kuri iki gitero gikaze cyakozwe ku gisirikare cya M23 yakoze ibara rikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kwibazwa uburyo uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwaje kumenya aho abayobozi bakuru muri M23 baherereye. Hari abakomeje kuvuga ko iki gitero cyagabwe kuri aba bayobozi bitewe nuko bari bafite telefone, ndetse bikorohera ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kumenya aho aba bayobozi baherereye. Ariko andi makuru akanyomoza ibi, dore ko amakuru yizewe yerekana neza ko amatelefone y'aba bayobozi bakuru muri M23 yarafitwe n'abarinzi babo, kandi aba barinzi babo ntabwo bari begeranye cyane ku buryo zari kuza zisuka ibisasu neza aho abayobozi ba M23 bari baherereye. Ibi nanone kandi birasanishwa n'ibimaze iminsi bivugwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wakunze kuvuga ko yarangije intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba yaranasabye M23 kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kanizeza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurangiza iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko Leta ya Kongo yabahaye amabuye y'agaciro hafi ya yose abarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko iki gitero cyakozwe neza mu buryo
busanzwe bukoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isiraheli ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi. Uburengerazuba bw'isi burangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazwiho gukoresha icyitwa decapitalization. Decapitalization akaba ari tekiniki ikoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi babarizwa mu kwaha kwayo, uburyo bwo guca umutwe ubutegetsi abasigaye bakabura icyo gukora bitewe nuko abagatanze amategeko baba bamaze kwicwa. Decapitalization akaba ariyo yaje gukoreshwa bitewe nuko bagabye ibitero ku bayobozi bakuru ba M23 ndetse kugeza muri aka kanya bikaba byemezwa neza ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaje kuba yagwa muri iki gitero. Hari amakuru yagaragazaga uburyo ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo buri muri operasiyo yo kwisubiza uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwose, ibice byose biri kugenzurwa n'igisirikare cya M23 bikaba byasubira ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byavugwaga ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bushaka kubanza kugwiza ingabo nyinshi cyane n'ibikoresho mu burasirazuba bw'iki gihugu, ibyinshi bikaba bikomeje kurundwa Bujumbura ndetse na Uvira. Ku rundi ruhande kandi ibihugu bitandukanye nabyo bikaba bikomeje kohereza abasirikare benshi cyane nk'igihugu cya Angola, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi cyo gikomeje no gutoza abandi basirikare benshi cyane bagomba gusanga abandi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bugambiriye gukora igitero Kigali kizahita kisubiza ibice byose biri kugenzurwa na M23. Bikaba byaravugwaga ko ibi bitero biri kugenda bikorwa mu bice bitandukanye nka Rubaya, Masisi ndetse n'ibindi bice bitandukanye biri kugenzurwa n'igisirikare cya M23 bigamije gutandukanya igisirikare cya M23 kikisanga mu mirongo itandukanye y'urugamba. Ibi bikaba byateza ikibazo cy'uko ibice bimwe na bimwe byasigaramo abarwanyi bake ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bikorohera igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kwinjira neza mu mirongo y'imbere ku rugamba mu bice biri kugenzurwa n'igisirikare cya M23. Bikaba byaravugwaga ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwamaze gupanga uburyo Uvira ari igomba guhita igenzurwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubundi kagabwa ibitero bikomeye bigomba guhita byinjira muri Goma. Bikaba byaravugwaga ko ubwo M23 yari imaze kumenya uyu mugambi w'ibitero bikaze byagombaga guturuka ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo, isi itangira gushyiraho ubwirinzi karahabutaka ndetse itangira no gukora operasiyo zikomeye zagiye zibangamira uyu mugambi w'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. M23 yatangiye gukora operasiyo z'abasirikare bakeya cyane batangira guhitana umubare munini w'abacancuro babarizwaga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko aba bacancuro aribo bakoraga ibitero bikomeye bifashishije drone z'intambara, akaba ari nabo bateguraga urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaraje kugura uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe nuko babafashaga ku rugamba bari batangiye gucibwa imitwe n'abasore ba M23 ndetse n'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bukaba bwaragiye bwinjirirwa abasore ba M23 bakinjira mu mujyi wa Bujumbura bagasiga bakoze ibara ryashegesha ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubwa Gitega, dore ko bisanze ibitwaro bagombaga gukoresha muri operasiyo zikomeye za gisirikare bagaba ibitero kuri M23 byamaze kurimburwa n'abarwanyi ba M23 bigize abagore bakinjira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ubundi bagatwara imbarutso z'ibisasu byagombaga kugabwa kuri M23 bigasigara bisa nkaho bibaye imfabusa. Abasesenguzi ku bijyanye na politike na diplomasi ndetse bakurikirana intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaruka ku magambo aherutse kuvugwa na General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, uherutse gutangaza ko yiteguye kurangiza intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amagambo yari ari mu rujijo rukomeye bitewe nuko General Neva atigeze asobanura neza ikizakorwa kugira ngo iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo irangire. Gusa benshi bakaba baratekerezaga ko yaba ari gusobanura intambara ikomeye bitewe nuko igisirikare cy'u Burundi cyari gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane ndetse no gutoza abandi benshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ndetse mu Burundi hakaba hari hakomeje kurundwa ibitwaro byinshi cyane, byavugwaga ko hari ibitwaro bitandukanye byari bimaze iminsi mike biturutse ku mugabane w'Uburayi. Bikaba byaremejwe ko igihugu cy'u Burundi cyakiye ibitwaro bikomeye byaturutse mu gihugu cy'u Burusiya, Ubufaransa, Ububirigi ndetse n'igihugu cya Serbia ari nacyo cyohereje ibitwaro byinshi cyane byatetije abantu bitewe nuko ibi bitwaro byari bigizwe na drone nyinshi cyane z'intambara. Bikaba byaragaragazwaga nk'ibyatuma General Neva ashingiraho avuga ko agiye kurangiza intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi biremezwa neza ko General Neva yarazi akagambane gakomeye kari gukorwa kari kagamije guhitana bamwe mu bayobozi bakuru muri M23 ndetse bakaba yarabifiteho amakuru. Ibi bikagarukaho bigendewe ku ruzinduko rw'umugaba w'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo uherutse Bujumbura mu nama ikomeye yahuje General Neva n'umugaba w'ingabo w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga ko uyu yoherejwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, bikemezwa ko yamujyaniye amakuru y'uko urugamba rwari rugiye kugenda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Tshisekedi yaramaze iminsi mu ngendo zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikavugwa ko yaba yarasabye ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirukana M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikigarurira ubu
burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi binashingirwa wagendeye ku buryo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye atandukanye abarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Kongo kikaba cyarajyanye urutonde rw'amabuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba gucukurwa n'abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atugeraho avuga ko Abanyamerika batinze kwemera ibi byasabwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitewe nuko ubutegetsi bwa Amerika bwabanzaga gusuzuma neza niba koko aya mabuye y'agaciro ari ku rutonde rwazanwe n'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamerika bazayabona mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, ndetse ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukaba bwarahise bworohereza itsinda rito ryagombaga kugenzura ibi byemewe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanagenzura neza koko niba bazabona aya mabuye y'agaciro bemerewe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko Antoine Felix Tshisekedi yakunze kugenda byumvisha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Gusa ku rundi ruhande kandi Tshisekedi yabonaga neza ko nadatanga ikirombe cya rubaya ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzagorana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera aya mabuye y'agaciro zahawe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko Amerika yifuzaga ahanikura amabuye menshi y'agaciro. Bituma ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhita butanga ikirombe cya rubaya, ibintu byatunguye isi yose, ndetse hakaba haribajijwe uburyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatinyutse gutanga ikirombe cy'amabuye y'agaciro kibarizwa mu maboko ya M23. Hakibazwa uburyo ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzohereza abashoramari bakaza gucukura amabuye y'agaciro mu birombe bigenzurwa n'igisirikare cya M23, mu gihe iki kirombe cyaba cyatanzwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byabaye urujijo rukomeye cyane, ndetse abasesenguzi kuri politiki mpuzamahanga banagaragaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari umutego ukomeye bwateze igisirikare cya M23, ndetse kuri uru ruhande bikaba byaragaragazwaga neza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gukururira mu ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Amerika yemere ibyasabwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ubundi babe bakohereza abarwanyi bagomba gufasha ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukura M23 mu bice iri kugenzura. Amerika yemerewe gucukuramo amabuye y'agaciro kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zite zitangira kohereza amakampani acukura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari yigenzura ibice birimo ibirombe by'amabuye y'agaciro. Iyi akaba ari inkuru mbi yari igeze kuri M23 yo kumva ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwamaze kugaba ibirombe bagenzuraga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nanone biba umutego ukomeye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze gutega M23 ubwo yari imaze gufata iki gice cya rubaya kigenzurwa na M23 ikagishyira mu maboko y'Abanyamerika. Ibi bikaba byarerekanye ko ari isura nshya y'intambara yabigiye kongera gututumba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hakanagaragazwa ko haba hari gutegurwa urugamba rw'injyana muntu ruzahitana abasirikare benshi cyane ku mpande zombi. Kugeza muri aka kanya biravugwa ko ubuyobozi bwa M23 bwashakaga icyo gukora kuri ibi byamaze gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo nko kugaba ibitero ku bice biri kugenzurwa n'igisirikare cya M23, ariko bamaze gutatanya abasore ba M23 mu bice bitandukanye, ndetse n'uburyo bakwirinda ibitero bishobora kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zamaze kwemera iki kirombe kibarizwamo amabuye y'agaciro ya Korota. Bikaba byaje kurangira baguye gitumo na drone z'intambara zabasutseho imvura y'ibisasu. Abagaruka ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahamya neza ko urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rwaba rwagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. AFC M23 ntiravuga ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wishwe na drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi bakomeye muri M23 akaba amaze gushyira ubutumwa hanze bukomeye kuri X. Mbere yuko tugaruka kuri ubu butumwa rero, reka tubanze tugaruke ku magambo akomeye yashyizwe hanze na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kiganiro kizwi nka State of the Union. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gutungura isi yose agaragaza ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangiye, mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhereye muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye bya Fizi, mu Minembwe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 bakaba bakomeje kurwanira mu bice bitandukanye, ndetse n'ibice bimwe na bimwe bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru bikaba bikomeje kugabwaho ibitero n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice M23 igenzura. Hakaba hibazwa uburyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze iminsi atangaza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangiye, ubwo Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yari yitabiriye amasengesho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone yaramuhagurukije atangaza ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intwari yamufashije kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo yabivugaga mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kugaba ibitero mu bice bitandukanye, ndetse icyo gihe abaturage b'Abanyamurenge barasabaga imiryango mpuzamahanga gusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibikorwa byo gukoresha drone zari zikomeje
kumara abantu zarasaga ibisasu mu bice bitandukanye bituwemo n'abaturage b'abanyamurenge, ariko Trump we akemeza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuyihagarika. Nanone muri iki kiganiro yagezaga ku banyamerika ubwo yagarukaga kuri byinshi bitandukanye yagezeho nyuma yo kujya ku butegetsi, yatangaje ko yagaritse intambara nyinshi zitandukanye mu isi, ndetse agaragaza ko yamaze no guhagarika intambara ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibikomeje kugarukaho n'abasesenguzi kuri politike mpuzamahanga, baratangaza ko ibi byatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuba biri gutegura ikintu kinini cyane gishobora kugira ingaruka mu bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump yongeye kuvuga ko yahagaritse intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ari gukorwa ibitero bikomeye bikomeje guhitana bamwe mu bayobozi bakuru muri M23, nk'iki gitero cyahitanye Liyetona Koloneli Wiringoma. Ndetse nanone mu minsi ishize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashishije drone y'intambara kikaba giherutse guhitana Koloneli Claude warwanaga ku ruhande rwa Twirwaneho ifatanyije n'igisirikare cya M23 mu mirwano ikomeye ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Fizi ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe. Hari abatangiye kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifitemo ukuboko muri ibi bikorwa biri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ingendo nyinshi Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugirira mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'Ububirigi. Aba bose akaba akomeje kubinginga abasaba kumufasha kurangiza intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi akaba bikora basaba intwaro abasirikare bo gutoza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuyishyigikira muri diplomasi. Mu minsi ishize hari amakuru yavugaga ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaba kigiye kwerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo gutoza igisirikare cya Kongo. Ndetse nanone ubwo abasirikare b'Abafaransa bagaragaraga muri Kisangani, umuyobozi wa ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yarahise atangaza ko igisirikare cy'Ubufaransa kiri gutanga imyitozo ya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahamya ko abasirikare b'Abafaransa bataje mu ntambara iri kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza muri aka kanya haribazwa niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziri gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare mu gukora ibitero bikomeye bigamije gusenya M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'ibitero bikomeye biri gukorwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo gifashishije drone z'intambara. Ibi bitero bikomeje gutungurana nyuma y'uko igisirikare cya M23 cyari cyamaze gutangaza ko yashyizeho ubwirinzi bukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse M23 inahamya neza ko indege z'igisirikare cya FARDC zidashobora gutobora mu bwirinzi bw'igisirikare cya M23 zikaba zagaba ibitero mu bice igenzura cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba ahabarizwa abasore ba M23. Ndetse nanone mu bihe bitandukanye drone zagiye zifashishwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaba ibitero mu bice bigenzurwa na M23, inyinshi zikaba zaragiye ziraswaho n'abasore ba M23, ndetse mu gihe zabaga zigeze mu kirere kigenzurwa na M23 zikaba zarahitaga zigaragara, ubundi bitwaro bagiye bashinga mu misozi miremire bigahita bizirasa, dore ko mu minsi ishize byagaragajwe neza ko umunsi umwe igisirikare cya M23 cyarashe drone zigera muri 30, ariko izi drone nshya ziri gukoreshwa ndetse n'ikoranabuhanga rya gisirikare riri gukoreshwa rikaba ryabashije kumenera mu bwirinzi bw'ikirere bwa M23, akagabwa ibitero bikomeye bigahitana ubuzima bwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Benshi bagaruka kuri izo operasiyo ziri gukorwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse no ku magambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bikaba bikomeje guhuzwa nk'ibigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifite uruhare muri ibi bikorwa biri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo intambara irangire, bitewe n'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kuvuga ko iyi ntambara yarangiye. Nanone kandi mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye M23 kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaravuzwe ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramaze kwakira Antoine Felix Tshisekedi, ndetse amaze no kumuha urutonde rw'amabuye y'agaciro abarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba bikomeje kugenderwaho nk'ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjira muri intambara zikaba zafasha ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza muri aka kanya haribazwa niba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahisemo kumva ibijyanye n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho gutega amatwi impande zombi kugira ngo hashakirwe hamwe umuti w'ikibazo gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa AFC M23 Bertrand Bisimwa abicishije ku rukuta rwe rwa X yanditse ateruye avuga ko ihinduramatwara risaba ibitambo. Ntigeze avuga yeruye niba Liyetona Koloneli Wiringoma yaba yaguye mu bitero bikomeye byakozwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, nk'uko ibitangazamakuru bikomeye mu isi bikomeje kugaruka kuri urupfu, ndetse iyi nkuru ikaba yaratangajwe bwa mbere n'igitangazamakuru cy'Abongereza gikomeye Reuters. Iki gitero cyahitanye Wiringoma cyabereye muri Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bertrand Bisimwa kuri X yagize ati revolution cyangwa se ihinduramatwara ni igihe intwari zihitamo kwitangira bubundi
ndetse n'abahazaza. Ibyo bakabikora bubaka leta itavangura, ihindura amatwara, kandi ni ugusangira n'abo twita intwari mu ituze ndetse no mu mutima. Gusa ntigeze avuga ku bikomeje gucicikana mu itangazamakuru bivugwa ko Liyetona Koloneli Wiringoma yishwe na drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.